Kak, dek remah kaki kak. Oleh bentri. Man, orang matang bapak Reman. Ida remah apa oleh nih? Bapak kaki rinjak letak rangkoran saya tambah aki. Mayu man, semi pole tang bapak ada ke dokter. Lah nih ceki kiba. Bapak kaki ria. Lelain dari pengabesena. Corak tak ada harapan boleh. Kok seorang ya tidak di salah berarti. Iya kak. Kok beda seorang nanti salah. Saya ngajak benar lagi ya. Iya pak, saya tidak mau pak. Salah ibu udah tade. Masa saya kok cinakin ke TV. Ini jadi kaki kan lebih depaman. Saya ngajak toperan ya. Iya pak, masih diletak kuat muku. Saya kok ikhlas walaupun hati bere. Kak sambil tak bercaan kak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, bapak, saya Ada kok om, cinakin kok ongku kaki, ya Kak? pak. Man, Singko kita tobuk searah bersede pak. Masa singko liatin lagi. Man, dari rumah tang bapak Reman. Ida remah apa oleh nih? Bapak kaki rinjak letak kecil-kecil. sabar le. Orang ngodir bakal mati le. Rukun tinggal nunggu waktu le. Ya Allah. Udah pak ongku saya deman. Pak, cukup pak. Pak, Kalau ngalah wudhu lagi nih. Bapak dikit tangis sih. Anggur ngaji lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun atinggal dunya Udah panggil. Denu alias Bapak Rip semangken juga. Ya Allah. Ikepati ki deno bapak nerip. Kutun sebinin ki oleh nyatus. Menomra manusia ada ring ta. Ya Allah. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Mbak tadi kan ngangkat habis laku, Pak. Serongakan bi kaki. Njok, Pak, cek ring kok takok. Arah apa nih? Ngalamun, Pak, ngak embun paling. Jongkok takok sih terus takok iki kiri. Kalain terus serongakan nih. Mun iki kiri darem, Pak. Jek tak kira nih. Iya, Pak. Mbak, sing ngakena. Njele engko kita lapar. Ngala lagi ya. Lah tahu sale. Mun kaki tambah tak ngakan pas tambah darem, Mbak. Tak tambah sakit iyo. Nje tak kira le. Jek kini rada remuk. Pas tanda ngakan sekali. Apa, Pak? Alen ruwa cong. Pas tanda ngakan sekali. Gimana kan ada remah, Pak? Itu lenga cak benih kanak kini cak leraja. Tak jerian na cong. Pas repot. Cong, apa pain bun? Lagi rokok telur pres, aku wa sepolo, keng kiba kering mate. Cari akiman di sepeda ya? Cak saya bersih mandiin jiri ya, akhirnya iki kau boleh. Ya bun. Kecengen. Buka. Kelakuan situng kita mari lai rosoro pole. Mun tak klebun sepo jere. Iya yang akan yang kore sayang ke Mbak, cinta ke Mbak Nesto ya iya tak abin kok udah sayang intra kareng tuh nasi dia ya terus minta kaki roh iya Kakan tambu sekali saya pun telepon menecapuk cinta. Cek dua apa, Mbak? Cek abang tibin pada melusoro chattingan. Nje ya, ar cuma sekedar kanca. Kanca apa kanca? Apa lek dia? wes lu yang oke nggak kena tabu lapar iya ya lu ya Tobuk ngarah, asal pun teleponan lek. Iya ngarah. apa le mila gelan le Mulai cepok cinta, terlalu pasti nggak kena. dua pelek cek kaki pada Jere, tak ada pak kok. iya tak iya le Kang tokang. Dua apa ada kepih mulai cepok cinta. Tak ada saya nggak apa. ya mon gak kaki le cek kaki anu ke urusan cinta aja ya sekolah petepak baru pas ntar ke cinta Jera kak. Cek kak mereka ada nyingke lah ngampul. torot minta ketomanan Boy, dia ada hubungan dengan kebir itu. Jadi remah boy pakun boy. Bisa ku tak ada ya. Kikin jadi mun hubung na orang ya reput saya. Marah apa cak ninti sejenat. Pagar makan tanaman. Enggak boy, mau kita akan tanya mai pada tajri ya. wah gengkuk nelpon tang cewek bay lemah ada lakon halo Apa yang bade dimah beda Roma Arapa? laku bisa ketemunan ya Mun laku pagi engkau tak bisa ki berkombe. Mun sore bisa. oh iya tak apa-apa makanya sore tak apa-apa kalau bisa ketemunan bi kakek kok Iya yang. gila gitu yang
Iya yang. I love you. Mwah. I love you too. Kakek serius ongkui kak. Iya le, ben maki ragu kan kok le. Engkau takut kakek tak setia kan kok kak. Le, seandainya ben tahu, tang cinta ria ke ben rajaan so gunung le beren so seger. Mun ben tak partaje kan kok le. Porak tang dede le, etang hati kunco mana man ben seceka etang hati. Lebay kakek kak, canak anak setiro. Le, engkau rereng lake, tak mungkin sengkok re acaca gendu kali ke ben le. Oh iya kak, mula karena iya tuh cacana. Iya le. Lek, sing angko motor atangana ya. Salalang kota ada umur, Arya bapak noroaki. Kepolong aki ya, mun perlu papolong bianan kaki jilek. Jie tang pentah, sing apa do pak aki ya. Astagfirullahaladzim. Maapunan ko aming PKK ya. Dong, ini. Iya pak. Ya denara. Beda apa pak? Ya ada dana. Iya pak. Apa man? Engkau malam memimpi ibu mbak ini. Amin tidak remaman. Ibu mbak Reni beri saya penta. Apa man? Minta mbak Ria polong ben kakak nih. Maksud teman? Maksud nih, mbak Ria harus nikah ben kakak. Pak. Engkau karo kun mendapat apa sana ibu mbak kan? Pak. Kakek kan lah tahu TV pak. Sengko andi cewek. Tangale andi cowok. Iya man, terus dak remah. Yang kau tak tahu diri ini. Sepenting kok mari mendapat kebekan ben kakak. Pak. Sengko rebini keng tanda pak kale pak. Tangale rebingko keng yang keptretan tepak. Ngosong kok pas ngabina tangale. Yang kau kula pas tahu ya cong kakar babibin gereja apa. Deremar le. Ya dari remah kak, cari ngerepin tentang ibu, sing kota bisa nolak. Benih daya le. Sengko tak nyaman kakak le. Iya kok tahu kak, tidak sadar lebih nyasar ke cewek kan. Sengko keng tak nyaman TV le kakak le. Sing kok pada kak, sebenarnya aku aja apolong ngakan, masa kesetinya nggak dia. Iya le, terus deremar ya le. Ya mah yuk kak, jalani hubungan dia, walaupun tanpa cinta, masalah gitu apitan keris tangan. Tika seke